Rwanda rwongeye kwandika amateka atazasibangana ku mitima y'abatuye isi. Uyu munsi ku itariki ya 21 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 ku nkengero za Abeka Arena no kuri Kigali Convention Center habereye umunsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare. Ni ibyishimo bikomeye kubona igihugu cyacu gishyirwa ku isonga ry'amateka y'umukino ukomeye ku isi w'amagare, kandi n'ubwa mbere kuva iyi si yabaho, iyi si yaremwa, ubwo Imana yaremaga ijuru n'isi hanyuma umugabane wacu ikawuha izina ikawita Afurika. Nibwo bwa mbere iri rushanwa rikiniwe ku mugabane wa Afurika, umugabane utuwe n'abantu benshi batandukanye, umugabane wibitseho ibiremwa byinshi, umugabane wibitseho ubutunzi bwinshi mu butaka no hejuru yabwo. Hose nta na hamwe haravugwa inkuru nk'iyi yakomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse nawe utuye ku mugabane w'isi ntitaye aho uri, hari icyo wumvishe, hari icyo wabonye kidasanzwe. Imisozi y'u Rwanda, amayira ashashagirana akomeje kumva ubushyuhe bw'abafana b'ingeri zose: Abarundi, Abanyakenya, Aba-Uganda, Abanyamerika, Abanyaburayi, Abanya-Australia ndetse n'Abanyarwanda. Bose bahurijwe n'ishusho y'u Rwanda. U Rwanda rwamaze kuba inshuti y'isi yose. Kuva isi yabaho, benshi barifuza kwiyandikisha u Rwanda yiba byashobokaga. Amayeri ni menshi, inyoni ni nyinshi, ariko uko inyoni zifite amayeri izigurukira mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, zose zirerekeza i Rwotamasimbi. Zose zizi icyamaze kuba mu rw'imisozi igihumbi mu Rwanda. U Rwanda rutengamaye, rwuje amazi, ibibaya, imisozi, ibirunga, byose byamaze kumenya ko indabo ziri kurabya zirabiriza i Kigali. UCI. Nshuti yanjye wowe ukunda ikiganiro isaha ya none, uyu munsi ndakugezaho amateka y'iri rushanwa ryamanukanye n'ibihangange bitandukanye, ndetse benshi bamaze kwemeza yuko isi yose amaso yayo ari kureba muri Kigali ubudahumbye. Ndaza kukugezaho amateka y'iri rushanwa, ariko nta nubwo ndaza kwibagirwa kukubwira abitwaye neza uyu munsi, dore ko iri rushanwa ryamaze kuganwa na benshi cyane batandukanye, harimo n'abari n'abategarugori. Ubwo abanyamahanga bamwe mu bihugu bitandukanye bafataga iry'iburyo, sinzi irimo no mu Busuwisi barifata, ariko hano iwacu mu Rwanda abari n'abategarugori nabo bitabiriye. Ndaza kukugezaho uko bitwaye haba mu bagabo ndetse no mu bari n'abategarugori. Iki kiganiro ndakurarikira kucyumva ukagisoza, kuko harimo byinshi uri bwumviremo. UCI niki nubwo abibyumvishe mu matwi yawe, hari uwo twaganiriye ariko ndabizi uri bunyurwe. Mbahaye ikaze, ngiye nitwa hanyuma uruganiro rwitwa Now isaha ya none official. Reka bube officiel rero mbabwira amateka ya UCI. Umujyi wa Kigali urakwandika amateka mashya mu mukino w'amagare, ubwo hamaze gutangizwa irushanwa rishya, cyangwa se twakwita ko rikiniwe ku mugabane wa Afurika bwa mbere mu mateka y'isi kuva yakitwa umubumbe w'isi dutuyeho. Ni shampiyona ya mbere y'amagare, UCI Road World Championships. Akaba aribwo bwa mbere iri rushanwa rikomeye ribereye ku butaka bwa Afurika, by'umwihariko rikaba ribereye mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Kuri uyu mugabane dutuye nibwo benshi cyane bumvishe iri zina, bakibaza ibyaryo, bakibaza ibyo rikora. Benshi harimo n'abatari bazi umukino w'amagare, ese ubaho gute? Benshi babibonye ubwo bajyaga ku muhanda baturaca hepfo.
iri rushanwa rizamara iminsi 8 ryitabiriwe n'abakinnyi 918 baturutse mu bihugu 110 bigize isi yose. Amateka ya UCI benshi batangiye kuyamenya ubu ngubu by'umwihariko ku mugabane wa Afurika kuko aribwo baribonye rikinirwa kuri uyu mugabane wera w'ubutunzi bwo hasi no hejuru. UCI ni ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare ku isi ryashinzwe kuwa 14 Mata 1900 i Paris mu Bufaransa. Ni ibihugu bitanu byatangije uyu mukino: Ububiligi, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubusuwisi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. UCI ifite amateka maremare yerekana uburyo umukino wo gusiganwa ku magare wagutse ukagera ku rwego mpuzamahanga ndetse ikajya no ku ruhando rwo abategura amarushanwa akomeye kandi akunzwe n'abatari bake kuri iyi si ya Nyagasani. Mu myaka irenga 120 ishize ibayeho, UCI yagiye ku rwego rwo hejuru cyane. Yagiye yagura ibikorwa byayo, itangiza amarushanwa mashya ndetse ishyira umukino w'amagare ku rwego rw'imikino ya Olympic. Mu 1969 icyicaro cya UCI cyarimuwe kijyanwa i Geneve mu Busuwisi. Nyuma yaho cyagiye ikimukira ahandi mu bihe bitandukanye kugeza aho kimukiye mu Busuwisi. Hanyuma mu 2002 aha hashinzwe ikigo mpuzamahanga cy'amagare. Amarushanwa ya UCI yagiye abaho mu myaka itandukanye. Mu mwaka w'1921 nyuma y'imyaka 21 ryari rimaze kubona izuba, irishyirahamwe rya UCI nibwo ryateguye isiganwa rya mbere ku isi ry'amagare mu muhanda. Ariko icyo gihe ryakinwe n'abatarabigize umwuga, ribera i Copenhagen muri Denmark. Ni mu gihe shampiyona y'ababigize umwuga yaje gukinirwa n'ubundi mu Budage mu 1927. Mu 1930 hatangiye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu nzu ribera i Leipzig mu Budage, naho 1950 ryakinwe ari isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu misozi. Irushanwa rya mbere ryabereye mu Bufaransa. Mu myaka yakurikiyeho, UCI yagiye itangaza andi marushanwa mashya harimo atangiye kuba muri uwo mwaka nka BEMC Trials, Mountain Bike n'andi, ndetse inashyira umukino w'amagare ku rwego rw'imikino ya Olympic. Mu 1986 habaye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare ryaje kubera Lisione mu Butaliyani. Naho mu 1990 habaye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare ku misozi, Mountain Bike, ryabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1996 umukino wo gusiganwa ku magare yo ku misozi winjijwe muri gahunda y'imikino ya Olympic i Atlanta mu 2008. Irushanwa rya BEMC ryinjijwe mu mikino ya Olympic ryabereye mu Bubiligi ndetse no mu Bushinwa. Iyi mikino ya Olympic yamenyerewe i Beijing mu Bushinwa. Mu 2023 nibwo habaye amarushanwa ya mbere y'isi yahuje amoko yose y'amagare. Ayo yabereye mu gihugu cya Ecosse. Shampiyona y'isi y'amagare 2025. Kuva UCI yatangira gutegura iri rushanwa, nta na rimwe ryari ryabera ku mugabane wa Afurika uretse ubu ryabereye mu Rwanda i Kigali. Amahirwe yo kwakira iri rushanwa ku mugabane wa Afurika yabayeho rimwe
asohorera hamwe ariho mu Rwanda rw'imisozi igihumbi n'ibibaya n'ibirunga bitatse indabyo n'uruyange. U Rwanda ruri ku isonga mu guteza imbere imikino y'amagare n'indi mikino itandukanye binyuze mu bikorwa remezo n'ubukerarugendo bushingiye ku mikino. Iri siganwa rizaba muri iki cyumweru aho ryatangiye kuwa 21 rikaba rizasoza ku itariki 28. Ni irushanwa ryitabiriwe n'abagabo, abagore, abato n'abakuru ndetse n'isiganwa rusange. Rizaba kandi ari amahirwe yo kwerekana ko u Rwanda hari aho rugeze. Abahanga bamaze kwemeranywa yuko ubu u Rwanda ruri mu bihugu biri kugaragara ku ikarita y'isi kurusha ibindi. Ibi biri mu rwego rwo kwereka abahanga ko u Rwanda ruri mu bihugu bishobora kwakira imikino rukanakira n'abandi bagiye batandukanye. None se nimba tumaze kumenya UCI niki yabayeho ryari, ese kukiri mu Rwanda kuki bihangange byose abakomeye bose bari mu rw'imisozi igihumbi barambagira abagenda abibaza bati ariko u Rwanda nkuru? Nyuma yo kumara kubona ko ari shampiyona ya mbere cyangwa se ku rwego rw'isi y'abasiganwa ku magare, reka none turebe ibyamamare byamanutse muri uwo mukino uko byagiye byitwara. Agace ka mbere cyangwa se umunsi wa mbere wa shampiyona y'amagare ku rwego rw'isi i Kigali, byari biteganyijwe ko bahaguruka uyu munsi ku isaha y'isayine za mu gitondo n'iminota 10 bagahagurukira kuri BK Arena bakaza gusoreza kuri Convention Center mu masaa 6:55. Barimo bagenda ikilometero kingana na 31 n'ibice bibiri. Aka gace ka mbere kabanje karanzwe n'umukino ufite imbaraga cyangwa se urimo competition ku rwego rwo hejuru. Nawe urabyumva nyine abantu batutse ku rwego rw'isi n'aba agore babanje batangiye bagenda ku cyo twita individual time trial, aho buri muntu abasiganwa n'ibihe bye ku giti cye bakaza kubibara ageze ku murongo. Batangiye ari abagore 44 harimo abanyarwanda kazi babiri bari bategereje kureba uko baza kwitwara muri irushanwa rya mbere ry'isi yose. Ubwo mwarimu bafatiye iry'iburyo mu Busuwisi nabo bari bafashe iry'iburyo, mu Buholandi bari bafashe iry'iburyo. Ntabwo byari byoroshye cyane. Shampiyona y'amagare ya UCI 2025 yatangiriye i Kigali. Waje kwiyegukana mu bagore yitwa Marilene Lucy. Marilene wo mu gihugu cy'Ubusuwisi yaje kwegukana umudari wa zahabu mu isiganwa ry'abagore ku giti cyabo. Women's Elite Individual Time Trial, ako kakaba ariko gace kafunguye iyi shampiyona igiye kumara icyumweru cyose hano ku butaka bw'u Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Reka mbibutse ko Marilene yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1991. Ku mwanya wa kabiri haje Anna van der Bruggen, ni umunyanederlands, aba yakoresheje igihe kingana n'iminota 44 n'isegonda rimwe. Akaba yaravutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1990. Mu banyarwanda bakazi bagerageje kuza hafi, uwa mbere waje hafi yitwa Nirere Saverine, wahagurutse imbere y'abandi bose, yabaye wa 27 akoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 ku ntera ya kilometero 31 n'ibice bibiri, arushwa iminota 6 n'amasegonda 58 n'umukinnyi wa mbere.
undi munyarwandakazi waje hafi yitwa Ingabire Diane yabaye wa 35 akoresheje iminota 52 n'amasegonda 57 aho yarushijwe n'umukinnyi wa mbere iminota 9 n'amasegonda 48. Abakinnyi bose bahagurutse ari 44. Ababonetse ku mwanya wa nyuma cyangwa se baherutse abandi ni abanyakatarikazi. Ntabwo byatinze abagabo nabo sasa bazaje kugera barahaguruka, aho bahagurutse ku ntera ingana na kilometero 40.6. Bahagurukaga kuri BK Arena n'ubundi basoreza kuri Convention Center. Ntibyatinze ipine ryikubiye ku butaka bw'u Rwanda aryumvikanira mu Bubiligi. Umubiligi Lemuko Evenepoel niwe waje ku mwanya wa mbere mu bagabo. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere. Ubuyujije imyaka 25. Niwe wanditse amateka yo kuba yegukanye agace ka mbere cyangwa se irushanwa rya mbere rya shampiyona y'amagare ku isi. Lemuko Evenepoel niwe wabaye uwa mbere mu gusiganwa n'ibihe ku cyiciro cy'abagabo. Yakoresheje iminota 49 n'amasegonda 46 ku nshuro ya gatatu yikurikiranye. Evenepoel yegukanye shampiyona y'isi mu gusiganwa n'ibihe. Uwa kabiri ni umunya Australia yitwa Van Jay, niwe wabaye uwa kabiri aho yarushijwe umunota umwe n'amasegonda 18. Eka turebe uko abanyarwanda abitwaye muri iki cyiciro cy'abagabo. Umunyarwanda Sengiyumva Shem yaje ku mwanya wa 25 aho yarushijwe iminota 6 n'amasegonda 55. Naho Mugisha Moyize aza ku mwanya wa 31 aho yarushijwe iminota 8 n'amasegonda 58 n'uwa mbere. Shampiyona y'isi y'amagare izakomeza ku munsi w'ejo aho abakinnyi batarengeje imyaka 23 mu bahungu no mu bakobwa abazasiganwa n'ibihe. Abakobwa nibo bazatangira mbere guhera saa 4 aho bazakora intera y'ibirometero 22.6. Ni mu gihe abahungu bo bazatangira guhera saa 7:35 bagakora intera y'ibirometero 31.2. U Rwanda ruzaba ruhagarariwe na nyina Alukundo Claudette n'umwamikazi Jazira. Mu bakobwa mu gihe abahungu azaba ari Tuyizere Etienne na Niyonkuru Samuel. Kambibutse ko irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu bigeze ku 100, akaba hari gukina abakinnyi bageze kuri 918. Ngaye nguko inshuti z'isaya none ndabashimiye cyane. Iki ni icyumweru tugiye kubana mu mukino w'amagare kw'isi. Shampiyona ya UCI ni shampiyona ikurikiranwe n'isi yose ku mayekara, ndetse abenshi bamaze kwigera ku butaka bw'u Rwanda bari kuyikurikirana imbona nkubone. Nanjye rero niyemeje kuzajya mbaha updates zose zigiye zitandukanye kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki 28. Ndabashimiye cyane. Dusubire ejo turebe dushya atwaranze umunsi w'ejo hamwe n'u Rwanda arukeye rubereye umunyamahanga. Ndabashimiye cyane. Imana ibande bicyoroshye. Bye bye.